İsəmisiz, hürmetli milletdaşlarımız, bugün mine Kozan'dağı, Abdullah Tokay ismindeki Filarmoniyada, fayısındağı şuşunday şavşu, şuşunday beyrem. Bugün Tatarlar gazetesine 10 yıl, hem de Rossiya Tatar oğullarından kelgen işmekerler, mine şuşu matur kişeni koruyacak. Şuşu matur kişede gazetemizin işçenliği bilen yakından tanışacak. Kutlarga, şit tübeklerden de büyük köp kunaklar, icad kolektifleri keldi. Emin sizge şuşu matur Tatarlar gazetesinin 10 yıllığına bağışlanan kişeni kurarga şakıram. Tatar gazetesinin 10 yıllık юбилейine kutlayız. Alarga isenlik sağlık dileyimiz, alдағы günlerde oңuштар dileyimiz. Gazeteler şalay matur alıp barsınlar, batur çıgasınlar, yanıtlarını yazıp dursunlar. Beyran bilen. Biz kinetten bizning merkezimiz Kazan'a keldik, aşkınıp, ölçüp, Kazanımızı sağınıp, şuşu matur beyramimizge elbette halkım benim Tatarlar gazetesinin юбилей, 10 yıllık юбилей kişisine. Yaşasın halkım, yaşasın Tatarlar, yaşasın Tatarlar gazetesi. Barlık Şuvaş'tan Respublikasında yaşayan Tatarlarımız, halkım benim Tatarlar gazetesinin şın yeregimizden kutlayız, oңuшлар tilep kalabız. Hem de indi bizning apalar da kuşula. Tuğan kembile. Senin için Tatarlar gazetesi nerse ol? Tatarlar gazetesi benim turmuşum deb aytsam da bular mine 10 yıl tez uzib ketgan. Men avval ko'z ochib yumgancha vaqt orasi kibikkina. Baksan ko'pmi uyqusiz tunlar, ko'pmi burishuvlar, ko'pmi shodliklar, ko'pmi quvonchlarni o'z ichiga olgan shu 10 yil umr. Men shuni aytasim keladi, shu gazeta bizning tatarlarni bir maydonga to'play oldi. Xalqimizning dininde, madaniyatida, adabiyotida, urf-odatlarida, umuman qo'l ustalarında, bulduqli ovul kishilarida umuman Tatar xalqi ne bilan yashay, shuni ko'rsata oldi deb o'ylayman. Allah bilsali komillikning shigi yo'q. Ali bu boshig'ina, ali biz oyoqqa bosib ketdikgina deb aytasim keladi. Allah bilsa kelajakda da mana shunday motor yozmalar, bulduqli avtorlar, zotli shaxslarimiz bizning gazeta bilan birga bo'lar deb o'ylayman men. Ham gazetaning ishtaligi tag'inda boyir, komillashir, motorayir. Allah bilsa eson sog'ina bo'lib qolgani bor, siz o'zingizdan turadi.
hürmetli milletteşlerimiz. Kadirli konaklarımız. Bugün biz bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Россия koleminde oluşu Tatarlar gazetesinin 10 yıllık bayramına jıyıldık. Tataristan Respublikasi Prezidenti Rustam Nurg'aliyev Mingnaxanov fotoğrafı bilen 2011 yılının martında Halkım Benim gazetesinin birinci sonu dünya kirdi. 2019 yıldan Tatarlar ismi bilen ayga 2 toplu çığa başladı. Bugünkü günde gazete Tatarlar yaşayan her tübekke varmış idi. Selamlaw için Tataristan Respublikasi Premier Ministri o'rinbosari, Butun Dunyo Tatar Kongresining Milliy Shura raisi Vasil G'abdulg'ayomovni Shayxaziyevni chaqiramiz. Hürmetli milletteşler, hürmetli hizmetteşler, sizni barınızını da merkezimiz Kazan'da kütüp aldık. Şuna göre kişte ciddi Matur Filarmoniya binasında işraştık da hem her birinizge indi büyük Tatar tilinde isenmisiz deyip isenleşip kişki işraşını başlayız. Hayırlı geç isenmisiz? Bilesizmi? Mine indi subhanallah bu yıl Mart'ın soңғы günleri deyip aytamiz. Şuşunday bizning yetakchilarni, ishmakarlarni, aktivni Qozonga chaqirib, birga jiyilib 9-avul ishmakarlari forumin ochib jiberdik. Aytamiz endi 39 ülkeden 500'lab bizning ishmakar ham yetakchilar bugün merkezimiz Qozonda hem mana endi birinchi kun akrinabgina tamomlanib keladi. Hem endi biz bunda o'zimizning Tatarlar gazetinin 10 yıllık belekey yubileyine de jıyıldık. Halktan da indi kongres degende, Tatarlar degende, Tataristan degende biz ko'plab birden yaşasak da o'zimizning turmushda indi subhanallah 2 yıllık kongresning 30 yıllig'in birgalab o'tkazishamiz. Hem anı nişip etip matur o'tkar üstünden hazır indi birgalab o'ylay boshladik. Şol vaqtda mana shu 30 yıl negizinde birgalab her bir Tatar kişisine, oilasine, avuluna, rayonuna, şehirine, ülkesine, iline borib yetib, o'zimizning millatni nig'atirga, saqlab qolarga, hem indi kelajakda de Tatarlar bilan bo'lib, tilimiz, dinimiz, urf-odatlarimiz, milliy kiyimlarimiz, rizqlarimiz, bayramlarimiz bilan bundan bugunga abi babaydan ota-onalarga, bolalarga, onoqlarga biriga deb naqlab, jigilib, birgalashib, qo'lga tutishib ishlaymiz. Mana biz aytamiz endi mas'ul ko'lam choralari deganda bir qaraganda bunda jildi zalda 500 kishi o'tiramiz. Agar da bizning televideniya bo'lmasa, internet bo'lmasa, gazet bo'lmasa, mana bu 500 kishi 50 tug'an yoqlarına qaytib tag'in 500 ga jilagancha ko'p vaqt ketar edi. Bugün kelib kiramiz, mening xizmatdoshlar endi telefon bilan bisinchiralar, internetga ketadi, Instagramga ketadi. Hali bizning bayram boshlanmadi, butun dunyo endi bizda qarab o'qiydi. Mana turmush shunga aylandi. İkinci qaraganda gazet deganda gazetimizga 10 ay bo'lsa da, mana xalqdan da men ülkelerge borganda, siz kelganda da xalqdan da bizning Tatarlar gazeti endi ol bizning ruba. Kongresning bugungi kunda subhanallah televideniya aşa Tatarlar topshirib olib boramiz, saytni ko'rsatamiz, sotsial var, jurnallar chiqaramiz, respublika ko'lamida ishlaymiz. Lekin Tatarlar gazeti ol bizdagina ham birovgina. Mana 10 yıl negizinde biz dünya ko'lamida jiplab
bir-birimizni mana shu gazeta aşağı beylep, бүтән милләт халыклары içinde büyük халык, büyük kişi Tatar turunda мәгълүматны җиткерәбез. Büyük degәндә ул хактан да шулай. Менә без былтыр büyük җиңүнең 75 еллыгын үткәрдек, әйме? Бит Büyük Ватан сугышы вакытында татарлар Советлар Союзы герое буларак икенче халык сан ягыннан. Икенче караганда менә иншалла икенче елга әлхәмдүлилләh дип әйтәбез инде ислам дине кабул иткәнгә 1100 була. Ул безнең туган җирдә изге Болгарда. Шуңа күрә тарихыбыз күп булса да, менә һәрбер җирдә ислам дигәндә, татар дигәндә дә җитләр менә шуларны күрсәтер өчен безнең газетабыз бар. Һәм аның төп бурычлары безгә кинода да карасак та, без әйтәбез инде. Без менә шушы газет аша бер-беребез белән бәйләнеп, бер-беребезгә үрнәк булып, аны татарларга һәм бүтән милләт кешеләренә күрсәтеп, горурланып, үзебезгә план корып, алга барабыз. Менә бер караганда газет дибез, Гөлназ ханым баш мөхәррир монда утыра, аның хезмәттәшләре белән айга 2 тапкыр кертеп күрсәтәләр. Менә Васил әфәнде шуны ясады, Данис әфәнде карагыз бысы булды дип. Бер караганда язу сузу эше кебек. Ләкин ул коллективны караганда алар бит Казанда гына түгел. Алар һәрбер өлкәдән сез чыгара торган газета, сез бирә торган информацияны җипләп, шушы газетта язып, без үзебезнең географияны күрсәтәбез. Шуңа күрә карыйсың, Ульяновда бар, Самарада бар, Караганда да бар, Калининградта бар, Сахалинда бар, Омскида бар, Астраханда бар. Һәрбер җирдән чыккан мәгълүматны без куеп, татар гаиләсе, татар эшмәкәре, татар дөньясы бердәм итеп күрсәтә беләбез. Матур итеп, фотографиялар белән эшләгән эшләребез белән. Шуңа күрә халкыбыз бай, чибәр, эшчән, булдыклы. Менә шушы коллектив бөтенесен бергә күрсәтә. Шуңа күрә инде мин беренчедән бик шатман. Менә авыл эшмәкәрләре форумы һәм газетабызның 10 еллыгы бергә туры килүенә һәм инде тагын бер мөһим әйбер бар. Менә без үзебез җитәкчеләр буларак күп әйберне информацияны язабыз, бирәбез. Бәлки менә бүгенге очрашу кайбер кешенең бәләкәй генә үз йөрәгендә дә газетка карата, эшкә карата бәлки генә үзгәрештә кертер дип ниятләнеп, менә бүген кичтә инде җыелдык. Шуңа күрә бүген бер караганда очрашу кеше, икенче караганда бәйрәм кеше, üçüncü karaganda менә 10 еллык бәләкәйне тарихны карау кичә. Шул вакытта менә бүген мәркәзебез Казанда шулай җыелу, ул берләштерү мөмкинлеге дә, берләштерү чаралары да. Бүтән дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Шәйхиева Гөлназ Фердинанд кызы, Хәсәншина Гөлнур Мөдәрис кызы, Исмәгыйлова Фирдәвес Рәис кызы, Хәсәншин Ринат Хәсән улы. Мәскәлләрни әле горур булды, горурларга нишидә, сылабыз хәтәр күккәдә, үз сагына күктән йөртә, сылабыз хәтәр күккәдә, үз сагына күктән йөртә. Шул вакыт эчендә журналистларның бәллүр каләм иясе булды. Күп милләтле Россия бәйгесендә беренче урынны яулады.
Hozir sahnaga Tatmedia Respublika matbuot ham massiv ko'lam kommunikatsiyalar agentligi yetakchisi o'rinbosari Ildar Flyus uli Mirg'alimovni chaqiramiz. Tatmedia matbuot ham massiv ko'lam kommunikatsiyalar agentligi ismidan Tatarlar gazetasi, onun kollektivin, onun o'qishchilari shu kichkina yubiley bilan chin ko'ngildan qutlayman. Kichkinagina yubiley bo'lsa da bu endi gazetaning, redaksiyaning ник oyoqqa bosib turgan ham onun zo'r kelajagi bo'lishini raslay. Chunki bugungi globalizatsiya zamonida milliy ideallarni olg'a sura turgan, milliy o'zamni ko'tara turgan bosmalar ularga kerak. Shunga ko'ra ham shu ishda sizga bordik o'qishlarga nasib bo'lsin. Unda endi aytildi, gazetani shu kichkina vaqt ichida endi ko'p turli bo'laklarga ham premiyalarga loyiq bo'ldi. Bu shundan da loyiq. Bu gazetada ham redaksiyada kuchli tajribali jurnalistlar ishlarini ko'rsatdi. Ham mana shu gazeta endi bizning milliy matbuotda o'z o'rnini oldi. Ham onun kelajagida bek zo'r bo'lacaq deb ishonsa kerak. Ham endi agentlikdan sizga rahmat topshirsin kerak. Tatmedia Respublika matbuot ham massiv ko'lam kommunikatsiyalar agentligidan rahmat xotirgan Tatarlar gazetasining ijod turkumi bo'laklari. Tatarlar gazetasi millatdoshlarimizning nasliy jiplarini borlarga da yordam edi. Misal uchun Amerikaning Kaliforniya shtatidagi bir yetuvchi Faruq Og'a G'izatullinni Boshqirdistonda yashovchi tuganlari Tatarlar gazetasi orqali izlab topdi. So'z Faruq Og'aning o'zina beriladi. E'tibor ekranga. İzləyirmisiniz benim milletdaşlarım. Benim ismim Faruk Gizatullin. Ben hazır 58 yıldır Amerika'da yaşayayım. Amerika'nın Kaliforniyasında. Tatarlar gazetesinin 10 yıllık tuğan kilen bugün tebrik etesim kile. Hem onlarga ben büyük borçluk aldım. Gülnaz Şeyfi'ye de büyük borçluk aldım. Niye? Çünkü onlar bizim hakkımızda 4 yıl evvel gazetede yazdılar. Şunu anlatmak için size biraz gaylemli anlatayım. Etiyem Kazan'da tuğan. 1918 yılında Revolution vaktinde Kazan'dan kaçıp Kıtay'ın Harbin degen şehrine gitken. Eniyem'nin etisi, ul da Kazan kişisi, ebem Samara'da tuğan. Eniyem'le etiyem Harbin'de ilengeç, Japonya'ya küçükenler. Ben Japonya'da tuğdum. Benim kardeşlerim bütünsi Japonya'da tuğduk. Benim eniyemden tuğanları Nikolayski Amur'da kalgan için biz onlar bilen hiç yazışalmadık, görüşalmadık ve tamamen onlarını yugalttık. Onlar da bizde yugalttılar. 100 yıl yugalttık. 4 yıl evvel Gülnaz Şeyfi Hanım Tatarlar gazetesinde bizim hakkımızda yazdılar. Nikolayski Amur'unu bütünsini anlattılar. Şu Ufada bir gayle bunu okugaç, bizni birden birge tanıganlar ve Gülnaz Hanım'a haber verip bizning bilen tanıştılar. Bu Tatarlar gazetesi hem Gülnaz Şeyfi Hanım bulmasaydı, bizim hakkında yazmasalarıydı, biz Nikolayski Amur'daki tuganlar bilen tanışabilmeyecek. Tatarlar gazetesine uzun, behetli hem şartlıklı yıllar dilim Allah Teala'dan. Amin. Bütün herkes sağ selamet bulacağız. Sağ bulacağız. Tuğanlarım var
devamında indi siz şuşu Tatarlar gazetesinin tuğrı avtoru deb aytgayman. Mana sizning uchun shaxsan narsasi bilan qadrli ol. Ham men bu Tatar dunyosi uchun nendayroq gazeta deb hisoblaysiz? Mana bek motor so'z aytdingiz, qadrli degan so'z. Chinakam u men uchun bek qadrli gazeta. Chunki men uning xiyaldagi shog'indan o'qitganim bilan u Ilna Shayxi boshindagi o'yinda tug'anaydir. O uzoq ana o'yladi, ishladi. Boshdagi chiqarilishi uning jurnal formatida chiqdi. Sifatli qog'ozda, u xalqim menim deb atalaydi. Biz uni dunyo bo'ylab ko'tarib, taratib, shular yurdik. Çit tübeklerde bulganda Irak, Pribaltika, Baltik boyu illerinde, Finlandiyalarda, Kıtaylarda biz alarını köterip alıp bardık. Bizim milletteşler onu en kadirleyi birdip, şitlerin büklerge de korkup üzerlerine alıp giteleriydi. Elbette yine ben onun mung sakifesini alıp bardım. Bu sakifede biz özümüzün bir köp sanatda uzak yıllar işlegen legendalarımız turunda. İlham Ağa Şakirov, Zila Sımgatunlar, Rim İbrahimov, Zahra Sagabiyeva, Nail Sağdiyevler, Ayrat Hamid, bir köp kişilerini şu jurnal aşağı tanıştırıp geldik. Onların icatlarını yaktırtıp geldik. Elbette indi bu gazetini açığı, onu başlap jiberiyi bir narsa tugul. Ama lakin 10 yıl boyu onun tirajını saklap, halkka jetkirip geliyor, onu saklap geliyor. Hem iştelikli itu. O barsa şahslarga baylangan. Baş redaktorga baylangan ayber, elbette inanın kim ekanini siz bilasiz, Gulnar Shayxi. Şuna göre birden özüm de şuşu gazetning tuğunda ülüşüm kirtganga göre benim için bir qadrli hem bir şatlıqlı mana bu musiqin tuluzallar, xalq ana nindi bir bayram ruhunda qarşılay. Tatar gazetesi milli tilde yazılgan, milli gazetemiz, ol yaşarga tiyiş, bizim xalq bunu kötüye yarata. Demek әле bizning Tatarның укырга дигән теләге, үзенең телен сакларга, үзенең гәҗитен сакларга дигән теләге бар. Бу бик кыйммәтле теләк. Шушы теләкне әлбәттә инде киләчәккә алып китәргә кирәк. Менә бүгенге бәйрәм шушы Татарлар газетасының 10 еллык бәйрәме. Минем халкым минем дигән башланган газета хәзер Татарлар исеме астында чыга. Ул безнең мәдәниятебезне, мәгарифебезне, milli мәгарифебезне, эшмәкәрләребезне, галимнәребезне, гомумән татар милләтендә булган барлык халкыбызны горурлык хисе белән сугарылган газета. Аларны күрсәтүче газета, аларны җиткерүче газета. Шуңа күрә беренчедән бик зур рәхмәт шушы газетаны нәшер итеп, аны үстереп, аның тиражын арттырып, сибелгән татарларыбызга, регионнарга җиткереп торучы бөтен татар конгрессына. Ondan sonra anın müharriri Gülnaz Hanım Şeyfi'ge, Ferdinand kızı Şeyfi'ge nice yıllar boyu bana şu matur kolektif bilen birge işlep, Tatarlar arasında yürüp, onlar bile üsip, onlar bile kamilleşken Gülnaz'ımız bugün tam bir tapkır şu gazetinin 10 yıllık kişikile grafısının yubileyin ütkerge şakırdı. Hem şuna göre Tataristan Fen hem Megarif Ministerliği isiminden bizning o'qituvchilarimiz ismidan, aytganlar ismidan Gulnazni, aning kollektivin, Ummon Tatar kongressining Tatar xalqin bugun bayramini tabrik etamiz. Esenlik, sog'lik, uğuşlar, baxt, shodlik tilaymiz. Agarda bu gazet bitlarida milliy maarifimiz tag'inda ko'proq o'rin olar ekan, aning o'qituvchilari, bolalari, aytganlari, aytir so'zim bor. G'ururlik so'zi bilan, g'ururlik hissi bilan sug'orilgan yamadan yama yazmalar o'rin olayotgan xabarlar bizning baribizga da borib jetayotgan. Bu biz zo'r baxt, bu biz zo'r shodlik, bu bizning yashayishimiz ham bu bizning zo'r g'ururligimiz. Shunga ko'ra Gulnaz xonim sizni tabrik etamiz. Mana bu adresda eng motor so'zlar yozilgan. Sizga esenlik, sog'lik tilaymiz. Alloh taolodan mana shunday yasharga, ishlarga nasib qilsin.
Özümüzün yaratgan gazetimizin yubileyin beyram eterge keldik. Keleşekке Huday Teala bizning yardımından taşlamasın. Min soğuşçı balası. Şoňa göredirme soğuş wagtlarında en ağır hasretlerini, açık hasretlerini yüreklerine salıp soğuşun bütün cefasını görgen hem jingu için Saslangir'e barıp orman kesken Nijni Tagil'den Vladimir ülkesine kadar turup çıkarman hem 40 gradusda okop kazıgan eniler turunda yazdım ben. Bizning bugun Tatarның çın tarixinde ondagi şahıslarını da bilmeýüzdi. Bizge bilirge yaramagan eken. Allah'a şükür bäxetim bolgandyr. Dissertasiýamdan material jygan wagtda men 9 arxivdan jydım. Hem şonda men tatar kızlarının köbüsün şahıslaryny bile aldım. Bizning tatar kızları özümüzün elifbadan elifbidi sejimhidaldan başka medreselerini bitirip Avrupa'nın en aldığınca üniversitelerinden sanılan München, Ceneva, dünyanın ataklı üniversite Sorbonne, Peterburg'da Bestuzhev kursları deyip atalgan Rus kızları için açılgan 8 institutinin barsında okuganlar. Hem bu kızların tırmış için koygan maksatları halkımızga hizmet etip bolgan eken. Eğer bizim bu kızların tırmışlarını karab, gazetelerden okuyup, arşivlerden karasan, onların bütün malları, bütün kişileri özümüzün Tatar halkına hizmet etüge bağışlagan eken. Kimler gene yok bizim Tatar kızlar arasında. Tarihlarda kabatlanmagan, kabutlana olmagan kızlarımız var bizden. Bir iki gene misal getirip gideyim. 1908 yılını Tatar'ın ataklı mullaları Yamaça okutunu, dünyavi fenler okutunu nişi gerek alıp barırken söyleşir için Tatarlar yaşayan o yerlerden muhallimlerini çakıralar. Hem şu işleri için onların 1908 yılını Vologda'ya süreler. Ettiğine ağır olur deyip 14 yaşın eligine tutargan Emine isimli kızı Salihcan Barodi'nin Vologda'ya sürdüğünge deydi. Bizning bugun dekabrist xatlarına soklanıp üstü. Ama 14 yaş eligine tuğan kızının ettiğime ağır olur deyip özü dilep Vologda'ya sürgünge gitkenine nindi sözler bilen anlatıp bularken tağın bir misal getiresim kile sizin itibarınızga 1923 yılda imperialistik birinci dünya soğuşa başlanmış Peterburg mullası Sadrettin Hazret bilen Mevduda Istaylarının en talatlı balaları soğuş kalalar. Sadrettin Hazret kişkeneden soğur mulla, Peterburg'un Sabır Meşit mullası. Mevdudası hazırki Balık Bistesi rayonunun Alı Tügülmenlik avlı kızı. Hem şularının balaları indi kayta diktiren vakittağına ölgen haber kele. Alar sileşeler, balanın kadrini ziyaret kılırga keledi. Nişliyken her mevdede Tatar hatını general niştak kabara nişi gitip ulizinin ana hislerin, ılık hislerin anlata algandır. Hem o vakitte harbiler nindi bulgandır. Alar mevdede ustaga frontka barga rıksat vereler. Bala Galitsiya, Avstriya, Vengriya yerlerinde soğuşkan bula. Frontka barıp jitkeş mevdede usta front ştabına kire. Anda da anlaylar. Anlam kabul ettiler hem yardımga iki sallarını bireler. Balanın yergen soğuşkan çastını yolların görsetken kartı verip çağıralar. Hem kaysı tuğanlar kabirliğine deyip atalgan çıkırlardan kaysı yerlerde izlergen bileteler. Mevdede hanım 6 çıkırını açtılar. 6.sında özünün balasının ayağındağı mingi boyunca izlep tabağı. Hem 2 ay Peterburg'a alıp kaytabalarına 2 grup yasatıp rahmet bu anağa. Yaşa
Ерак һәм якын чит илләрдә дә үз укучыларын тапты. Татарлар газетасы ай сайын аларга да барып ирешә. Бельгия татарлары да газетаның яңа санын кунак көткән кебек көтә. Әйдәгез сүзне Бельгия татарлары оешмасы җитәкчесе Лилия Вәлиевага бирик. Игътибар экранда. Олуг бәйрәмегез белән чын күңелдән сезне котлыйбыз. Һәм рәхмәтләребезне җиткезәбез. Әлбәттә, мәгълүмат бүгенге көннәрдә төрле формаларда булырга тиеш. Безгә Instagramда кирәк, зур игътибар белән радио тапшыруында тыңлыйбыз һәм кызыксынып телевизорда карыйбыз. Ләкин классика газетләр кәгаздагы безгә бик мөһим. Менә бу Татарлар газетасы безгә дә Бельгиягә зур конвертлар белән һәр айны килеп җитә. Мин тырышам инде безнең татарларга бу мәгълүматны җиткезергә һәм кешеләргә зур конвертларны биргәч, үзләре алар ачалар, күз яше белән җылыйлар. Йөрәкләренә куялар. Бу бик зур хәзинә, зур сәлам тарихи безнең республикабыздан. Дәвам итегез һәр өчен үзегезнең иҗади эшләрегезне, зур уңышлар сезгә телибез. Безне онытмагыз, безгә бу мәгълүмат бик мөһим. Татарлар газетасын юбилей белән чын күңелдән котлыйбыз. Алдагы көннәрдә дә шундый матур, эчтәлекле мәкаләләр телибез. Без ул газетаны бик яратып укыйбыз. Бик мәгънәле мәкаләләр чыганда. Без туймазы. Авыл милләтнең сакчысы, халкыбызның телен, гореф-гадәтләрен һәм йолаларын авыл саклый. Сәхнәгә Башкортстаннан килгән кунакларыбызны чакырабыз. Бөтен Россия татар авыллары оешмасы җитәкчесе Фәнир Гыйльметдин улы Галимов белән Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фән Вәлиәхмәтовны чакырабыз. Башкортстанда безнең яктагына җырлый торган армиягә киткән чакта һәрберебез кызлар да белән инде машинага төялеп, җырлай урам әйләнеп безне армиягә киткәндә чакыра торганнары күршедә туганда чакырадыр бер 10 кешегә кирип
қолжаулықтар беріп ұзата тұрған шошы жырында біздің фән білеміз районларымыз қиридарына бірге әр уақыт һәм енді бір шошы жырны заманында жырлап кеткен жырлар. Бұл татар газеті біздің ең әйбәт татарларға керек газеттер деп ойлағым келемін. Чөнки бұл газетте біздің бүтін татарыбызның бүтін ауыл тұрмышының бере тұрған нишкеліктері білен аңлап бере тұрған газет. Бүтін газеттерде мына мен район өзіміздің газеттерінде, республика газеттерінде қарайым, андай иттіріп, мотор иттіріп бары біздің татарының ауылының моторлығын кетіріп бермейлер. Мына бұл газетте бүтін моторлық татар кішісінің ауылының моторлығын бере, ауыл кішісінің һәм енді шушында эшләгән трактористның да оларның үзләренең шундай моторлыкларын үзенә генә хас булган моторлыкларын бирә торган газет. Без инде бу газетны бик яратабыз һәм инде һәр даим мин инде үзебезнең эшчеләргә, үзебезнең райондагыларга бу яздыртып алам һәм инде мин инде монда да уйлыйм, менә безнең 40 каякын өлкәдән килгән һәрбер безнең эшмәкәр үзенең эшчеләренә, үзенең авылдашларына, үзенең үйләренә шушы газетны яздырып алып бирсә, миңа калса бик унар гына газет алсак та, без уже 5000 газет 500 кешегә туры килә. Шушыны без барыбыз да шушы моторлыгыбызны күрәйгәле, үзебезнең һәрбер регионда барган әйберләрне бер-беребезне күрәйек шушы газет ашада. Интернетта гына түгел, biz инде әдрәп олы буын кешеләре бит интернетта утырмыйбыз. Biz эшләйбез һәм инде шушы газетләрне карайбыз. Шуларга тәкъдимем шул, унар гына газет булса да һәрберебезгә алайык, бүгенге көндә шуны эшләйек һәм инде үзебезнең шушы татар газетын күтәрәйек. Без шуның белән үзебезнең алдагы бу перепис сон алу безнең шушында да ул бик файдасы булыр дип уйлыйм. Анда да безнең шушы безнең бер өлешебез булыр дип әйтәсе килә. Сезгә шушы газеттан мотор латлар күрергә һәм инде үзебезне шунда күреп, сокланып яшәргә ясын. Инде Фән абый, сиңа микрофон тапшырам. Мин инде шулай теләп, рәхмәт. Bulan kişilerini birinci bitke motor itip ataların koyup şehara turan gazet bitinde 9. Mayda şehara turan gazetken bindelek buna German zırlap bindeleyen şekilde benim şundan indi kütten okup param anda indi bik motoruna kıskağına şul katlı işlerlik itip yazılgan makaleler buna şusu uzun tugul bütün evir ona şul tıra buna şul gazetke uzun ömür tilik әмінде давамлы болсын, Гүлназға Алла ярдам берсін. Көпме мағлумат жиып, бүтін Россия татар ауылларынан көпме хабарлар келеді. Барсында енді шағалдыраға тырышып, yazsın da yazsın. Мына шул изгі тілек. Әлі жырлап шыққан келін давамын, жырлап көтермін енді, бүтін күйге күшік болмас.
Оренбург татарлары исеменнән ихластан, ихлас күңелемнән котлыйм. Без бүген бик зур мәртәбәле чарада. Татарлар газетасы һәрбер татар кешесенең йөрәге, үзәге дип уйлыйм. Һәрберебезнең, һәрбер өлкәдә торган яшәгән милләттәшләребезнең рухын җиткерә. Газетадагы материаллар аша biz bir-birimizning sulushын тоеп яшибез. Газетам, рәхмәт сиңа дип әйтәсем килә. Білесің, ол Қазаннан әзгіне шеткерек кеткеш бүтін нәрсе ашығырақ көріне башлы екен. Шыннан да, міне ол Татарстан дегенде, татарлар дегенде, һәм конгресс дегенде, шының үзәгінде гілнас тұрғанлығы қәбек яқшы көріне. Мияны, әйтек, мұнда Қазанда эшләгәндә, конгресста эшләгәндә, біз һәрдаим аның белән бергә идек, бергә җырлый идек, бергә мероприятиялар, аның хәтле сизмидер ем. Әмәләки менә инде 6 ел Петербургта торгач, шыннан да Гөлназның ни дәрәҗәдә зур эш алып барганын хәзер мин күрәм, бәялим һәм ул без генә түгел, аны халык билгеле. Һәм менә тагын безне бик сөендергәне шул, ул безнең Петербург җаңалыкларын Татарлар газетасында даими биреп бара. Шуннан да ул безнең өчен зур мәртәбә. Газетага әле озак еллар теләп карабыз. Аның баш мөхәррире Гөлназ Шәйхигә шулай ук иҗади уңышлар һәм шушы матур эшне алга таба да дәвам итсен дигән теләктә калабыз. Исәнмесез, кадерле дуслар, иптәшләр, газиз милләттәшләр. Мин Ганескар командасындагы Татар Дәүләт Академия театры исеменнән татарлар халкым минем газетын котларга һәм дә Татар конгрессына зур рәхмәт әйтергә килдем. Татар халкы, татарлар алар театр сөя, артистларны ярата. Һәм шуңа күрә бу газеттә беренче номерыннан башлап театрга багышланган сәхифә булдырылды. Һәм 10 ел дәвамында безнең 115 еллык тарихы булган милли театр сәнгатенең иң күренекле шәхесләре, бүгенге йолдызлары һәм дә бик талантлы яшьләре турында минем бер йөзләп язмам дөнья күрде, фоторәсемнәр белән бизәлеп һәм кайда гына яшәсәләр дә театр сөючеләрнең күңеленә ул хуш килгәндер дигән өметтә калабыз. Гомумән бу гәҗит bütün gadjetlerden, gadjetlardan şevrek minimşe. Çünkü anda halkımızın, Tatar tırmışının bütün ülkesin yaktırtkan məlumatlar alırga bular. Şiddetler üzüm Kazanның üzerinde yaşayan kıbık hisite. Biz Kazandağlar şiddetli milletleşlerimizin bütün tırmışın bilip görüp durabız. Ondan benim bu gazetini okuşuğa Şagire'nin sözlerini biraz özgertip bulay diyesim kile. Sen yaşaysın demek millet bulup, jir ananın Tatar balası sen. Bu gazetini okup barsan buna, мәңгелеккә җирдә каласы син, Татар баласы. Дусларым сагынып кайттым, дусларым ерак җирләрдән, шахтырлар батыр егетләр. Дусларым сәлам әйттеләр, якын дусларга, матур кызларга. Ölüşsüz kalma
игәт һәм шушы кирәклек яшәсен инде. Мин моңа бик зур өмет белән калам. Хәзер сезгә Айдар Фәзәрахманов музыкасы, Адинур Мурат сүзләрендә язылган бер җыры, Агай җыры. Onun her sanan Ульян, Санкт-Петербург, Түбән Новгород, Чувашия, Пенза, Ханты-Мансийск, Пермь, Якутия, Мәскәү, Удмуртия, Самара, Төмән һәм башка бик күп төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез көтеп алалар. Үзләре дә газетабызның геройлары яки хәбәрчеләре. Төмән өлкәсендә чыгучы Яңарыш газетасының баш мөхәррире Алсу Сәгыйтова да бүген безнең белән элемтәдә. Игътибар экранда. Hürmetli kollegalarımız, dostlarımız, Yamanış isminden, özümün isminden 10 yıllık юбилейimiz bilen sizni şun günümüzden kutluyoruz. Россия ko'lamida tanıtılgan gazetimizni Төмән өлкәсендә дайратып көтеп алалар. Gazetimiz халкыбызга узак еллар хезмәт etsin, аңа тугры укучылар. Коллективка саулык, тынычлык, иҗат уңышлары теләйбез. Бу теләкләр, кайнар сәламләр Төмәннән. Tuğanlar jayılır, urtağın kuyurlar. Hazreti fırkatten bilgenler, tırnaşaylar diyenler. Dağın, oynatarlar, doya
Ziya Yermaki, Halik Sadri tuğup isken cirlerden Koynar selamlarımızı жеткерерге. Bütün Tatar dünyasına Nerse ki yaşargaydım Tatar dünyasına anlatıyor Urus toylarımda da hatta Şuşu Danlıklı yerlemek bağına tiptirelgenleri Hemen de Özümüzün Tatarlar gazetasın, halkım benim Tatarlar gazetasının şurada kişkine güne yübeliği bile tutlap, buna bizden yapta çek, bir modda tügülünde, çek, olmalıyız indi. Bizden yaplarda buna şurada boğursakını mağdur ettirip, dem ettirip buna şurada pişireler. Buna oz ettik edip, hemen indi gazetamızın baş muharriri, Üzümüzce söyleyeceğiz indi biz yarmektiğe şolay üzümüzce söyleyeceğiz indi. Ulan bir redaktör İbnaz Şeyhi katapçıları dedik. Hani kolektifine onlara icat, kavimde şolay tirajlar güveysin. Buna tabi Başkırstan'daki yakınlar eğittiler. Bir bunlarına gazete yazdırsa şolay. Tiraj zor bulur. Biz birge buluruz, güçlü buluruz. Tatarlar gazetesinin baş müharriri, Tatarstan Demokrası'ndan medeniyet hizmetleri, bütün dünya Tatar Kongresi'nin məlumat hizmeti hem massi bilen məlumat tanımları bilen işlev idaresi yetkisi Gülnaz Ferdinand kızı Şaykiyeva. Bu günden de işini canladım yermişke olsun zatlarımızın birisi. Gazetinin şiirlerinde ol yuqqanına, sıyıl ömrüne, sıyıl balıkını, sıyıl balıkının dünyasın deyip sayılamağın. Hürmetli milletleşlerimiz, bundan net 10 yıllık 2011 yılın Mart ayında Tataristan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgaliulla Minnehanov'ның hayır fatihası bilen başlanıp gitken gazetimiz 10 yıl Naşuşu ul bergen fatihаны tutup, ul koygan kıbladan toypılmışa halkımızga hizmet eder. Biz Tatarlarның guruf-adetlerinde, tarihinde, boy medeni mirasında şoğudurup barabız. Elbette, komillikning şigi yok. Eli biz oyakka basıp kına kilemiz, bizge eli umuna yaş. Allah birse gazetinin 20 yıllarında, 50 yıllarında birgelep beyram eterge etsin. Şimdiden rahmetli gazetinin okuşlarına, gazetinin redaksiya kolektifine, hem gazetinin doymi avtorlarına, biz birge bulgandağına güçlü, birge bulgandağına zor işlerini başkarıp çağalabız. Allah birse sentyabr ayında halk sani iskalaşapız. Biz Tatarlar, biz bir bütün, hem biz bugün günde Rossiyada halk sani boyunca ikinci orunda turabız iken, min şanam, biz şu yuvarlıkta kalırız. Biz birge, biz bir bütün. Hem mine 10 yıl davamında biz Şuvaşistan'дағы Mişer, İstrada folklor ansambli bilen inge en koyup hizmet ederiz. Olar bizim beyramimizin güzelleri, biz olarını yaptırtабыз. Mine bugün de birgeleşip, şuşu legendar ansambl bizning beyramga keldi. Eydegiz Barşalıgali sahnede Mişer İstrada folklor ansambli. Rahim tezikler. Şuvaşiyada yaşayan Tatarlarımız isminin bugünkü beyramının kutlu selamlarını kabul etip alırız. Rahmet. O da günde bir kaşılı yaşarga mısın, işlerga mısın? Amin. Biz işer ansambl ettiler, kabul etip tıklarız. Rahmet sizge.
Hürmetli tamашaçılarımız, Kazanımız konaklары. Tatarlar gazetesinin 10 yıllığına bağışlangan kişemiz ahırına yakınlaştı. İcat kolektifına uğuşlar, iştelikli yazmalar hem doğrılıklı okuşular tilimiz. Gelecekte de Tatarlar gazetesi öz tıblasından doypılmışa, Tatar dünyasını bir yudrukta toplap, birleştirip dursun. Her Tatar, min Tatar, tuğan tilim, Tatar tili deyip can atsın.